tekereza inyeshyamba zifite imbunda nini ku rutugu, ariko ku meza yazo hari amadosiye y'ubucuruzi arimo ibishushanyo mbonera byo kugurisha amabuye y'agaciro akomeye ku isi kuri Perezida Donald Trump. Ntabwo ari filime yo muri Hollywood, n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu inyeshyamba za M23 ntabwo zikiri kurwanira mu ishyamba gusa, ubu zamaze kwicara mu nzu z'ubutegetsi Goma, ziri kwandika imishinga mu rurimi rw'icyongereza zibwira Amerika ziti gira vuba dukore deal, kuko amabuye y'agaciro ukeneye kugira ngo uhangane n'Ubushinwa ni twebwe tuyafite. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nzu z'ibanga za M23, tukaba tugiye kujya ku masezerano bashaka guha Donald Trump, n'uburyo umujyi wa Goma uri guhinduka mu buryo butangaje. Mbere y'uko umunyamakuru w'ikinyamakuru gikomeye nka The Economist agirwa umwere wo kuvugana n'abayobozi ba M23, agomba kubanza kunyura mu bintu bimeze nka filime z'ubutasi. Abasirikare bafite imbonaniro zo mu bwoko bwa machine guns baragusaka kuva ku mutwe kugeza ku birenge, ariko ntabwo bagushaka intwaro gusa. Umunyamabanga wabo afungura buri rupapuro rw'ikaye yawe wandikikamo, akagenda zisoma imwe ku yindi, bashaka kureba ko harimo ubutasi cyangwa uburozi. Ndetse n'amasaha cyangwa telefone bigomba gusigara hanze kugira ngo bitaza kuba ibikoresho byo kubumviriza cyangwa ibintu bishobora guturika, ubwo ndavuga ibisasu. Ariko iyo winjiye mu cyumba cy'inama ibintu bihindura isura, ntabwo buri mu kirenge cy'inyeshyamba zimeze nk'izindi zose. M23 ubirashaka kwerekana isura y'ubucuruzi. Hari abashinzwe imbuga nkoranyambaga bafata amafoto, hari amabendera y'uyu mutwe ndetse n'ibintu by'ubucuruzi nka kalendare n'ibindi birango. Icyatunguye benshi ni dosiye yitwa slide deck, ni nkaho ari abashoramari bo muri Wall Street bakoresha. M23 yahaye abanyamakuru iyi dosiye isobanura mu buryo burambuye impamvu Amerika ikwiriye gukata amasezerano y'uyu mutwe kugira ngo ibone amabuye y'agaciro yitwa 3T metals. Aya tukunze kuyagarukaho ni tin, tungsten na tantalum. Ubwo ni ta eshatu hamwe n'amabuye azwi nka rare earths. Colonel Nanga, umuyobozi wa M23 mu bya politike, yarabivuze. Abivuga atagize ikintu na kimwe ahisha ati aya mabuye ari mu gace kacu, ngwino tuganire. Kuki M23 iri kwerekeza amaso kuri Donald Trump? Impamvu nuko babona ko politike ya Amerika muri iki gihe ari ubucuruzi. Bivuze ko Amerika ikora ibintu bishobora kuyungura mu buryo bufatika, bavuga amafaranga cyangwa ubukungu. M23 izi neza ko Donald Trump akunda amasezerano atanga inyungu z'ako kanya. Muri iki gihe uduce M23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo tungana n'ubuso bw'igihugu cy'Ubugereki cyangwa se leta ya Mississippi muri Amerika. Bivuze ko uyu mutwe utakitwa udutsiko tw'abantu bake, ahubwo bamaze kumera nka leta iri gukura. Nubwo hariho imigambi ya diplomasi yo guhagarika intambara, M23 yanditse mu mishinga yayo ko Amerika niba ishaka kugera ku ntego yayo zo kurinda ibijyanye n'ubucuruzi bwayo, ikwiriye gukorana nabo kuko ariho bafite amabuye ku butaka, aho gukorana na leta y'Kinshasa itagira n'ububasha bwo kugenzura ayo mabuye y'agaciro. Ariko hari ikibazo. Leta zunze ubumwe za Amerika mu mpera za 2025 zasinye amasezerano n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Kinshasa. Amerika ndetse yafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda muri 2026 kuko ivuga ko u Rwanda rufasha uyu mutwe. Mu kwezi kwa Mata nabwo Amerika yafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo imyaka irenga 18, imushinja kuba inyuma y'uyu mutwe wa M23. Ibi bituma M23 yumva ko igomba gukoresha diplomasi y'amabuye y'agaciro kugira ngo ihindure imitekerereze ya Washington. Niba utarigera ugera Goma cyangwa mu nkengero zayo muri iki gihe, ushobora gutungurwa. M23 iri kubaka icy'abahanga bise kigarification. Iri jambo rivuga uburyo umujyi wa Goma uri kugerageza gukurikiza urugero rw'umujyi wa Kigali mu Rwanda.
buri wa gatandatu abaturage bategetswe gukora salongo, umuganda wo gusukura umujyi. Ibintu ntabwo bimenyerewe cyane muri Kongo, ariko M23 yabyemeje nk'itegeko rikaze. Ndetse n'abamotari ubu bahawe amategeko mashya, bagomba kwambara ingofero zirinda umutwe, ubwo turavuga casque, kandi bakaba bari mu mashyirahamwe yemewe. Iki ni igikorwa cyo gushaka kugaragaza ko muri kariya gace hari gahunda, ndetse na polisi yabo nshya yitwa Police Revolutionnaire Congolaise yambara imyambaro isa neza n'iy'abapolisi b'u Rwanda. Ubu buryo bwo gucunga umutekano bufite isura ebyiri. Ku ruhande rumwe abaturage bavuga ko ubujura bugomba kuba bwagabanutse, abagore bacuruza imboga ku muhanda bavuga ko bashobora gucuruza kugeza nijoro cyane kandi bagataha batekanye nta kibazo cy'umutekano bagize, ndetse n'abayisilamu basenga isengesho rya nyuma ry'umunsi bavuga ko bafite umutekano. Ariko ku rundi ruhande ubwoba ni bwose. Hari abagore benshi bivugira ko abana b'abahungu bafatwa ku ngufu kugira ngo bajyanwe mu mahugurwa ya gisirikare mu birindiro bya M23. M23 yo ivuga ko iba ari ukwigisha abaturage amatwara yayo, ubwo ni ukuvuga ideology mu bigo byihariye. Ariko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International iravuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina niryo rikomeje kugaragara mu ntambara mu komande zose. Icyo abantu benshi batibaza n'uburyo M23 iri kubaka ubukungu bwayo. Raporo y'ikigo cy'ubushakashatsi cy'i New York Congo Research Group ivuga ko M23 bigenzura ibirombe bigera kuri 45. Ni ibirombe bikomeye cyane, kuko igikomeye muri byo akaba ari ikirombe cya Rubaya. Rubaya yonyine itanga 15% by'ibuye rya tantalum riri ku isi yose. Tekereza ibuye rimwe muri 7 riri mu matelefone cyangwa mudasobwa z'isi yose riva mu gace kagenzurwa n'izi nyishyamba za M23. M23 iri kubwira Amerika iti leta ya Kinshasa ishobora kuba yaragusinyiye cyangwa yaragusinyishije impapuro, ariko nitwe dufite urufunguzo rw'ibirombe. Freddy Kaniki uyu akaba ari umwe mu bayobozi ba M23 wahoze ari umuhanga mu by'imiti, no kuvuga umupharmacist muri leta ya Alaska muri Amerika. Avuga ko ibintu ubu ari transactional nk'ubyumve neza. Ati Amerika iri gukora amakosa nk'ayo yakoze muri Iran, aho binjira mu bibazo badafite amayeri yo kuzasohokamo. Muri kariya gace kagenzurwa na M23 hari ikintu kimeze nka banki nkuru. Umugabo witwa Cedric Fiema Punduyange utunze ibitabo by'ubukungu by'abahanga nka Joseph Shamta, izina rirakomeye, niwe ushinzwe iby'imari. Hari ibigo bishya by'imari byatangiye kuvuka muri kariya gace, harimo n'icyo bise IMF Kivu. Ibi bigo bishaka gukora mu buryo bwigenga bitanyuze Kinshasa, ndetse bitangiye koroshya ubucuruzi n'u Rwanda cyane kurusha mbere. Ubu mu ma supermarket cyangwa ama supermarché y'Igoma usigaye usangamo fromage ivuye mu Rwanda nyinshi kurusha y'abakongomani. Leta ya Kinshasa nayo ntabwo yicaye ubusa, kubera ko itizera neza igisirikare cyayo. Imaze guha akazi abacancuro benshi b'abanyamahanga. Umwe muri bo Eric Prince wigize kuyobora ikigo cya Blackwater muri Amerika. Uyu mugabo yafashe igisirikare cya Kongo kwisubiza imijyi imwe n'imwe muri Kivu y'Amajyepfo akoresha indege zitagira abapilote drones. Ariko izi drones ziri guteza ibibazo bikomeye. Muri Werurwe 2026 drone yateye igisasu mu mujyi wa Goma yica umukozi wa UNICEF. Iki gisasu cyaguye hafi y'inzu y'umuryango wa Joseph Kabila, bishimangira ko intambara ubu yageze mu marembo y'imijyi mikuru. M23 yo iri kongera imbaraga zayo. Raporo zerekana ko ifite abasirikare n'inyeshyamba zishyigikiye zigera ku 38,000. Ibi bituma intambara ibigiye kirekire. Freddy Kanika avuga ko ubu turi mu rugo, niyo byafata imyaka 20 tuzategereza. Ibi bisobanuye ko M23 ifite umugambi wo kuba leta imbere ya leta, ibyo bita state within a state.
nk'uko byagenze muri Libya cyangwa muri Syria. Ese iki kibazo kizarangira gite? Hari uburyo bubiri buri gukoreshwa muri diplomasi. Hari inzira iyobowe na Amerika hagati ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'inzira iyobowe na Qatar hagati ya Kongo na M23. Donald Trump yigeze kuvuga ko akwiye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera gukemura ibibazo by'intambara, ariko muri Kongo ibintu biracyari urujijo. Niba M23 ikomeje kugenzura 15 by'amabuye ya tantalum ku isi, Amerika izakomeza kuyita inyeshyamba cyangwa izemera deal y'ubucuruzi? Isomo riri hano nuko mu burasirazuba bwa Kongo amabuye y'agaciro afite imbaraga kurusha amasezerano ya politiki. Ese wowe urabona Perezida Donald Trump akwiriye kwemera gukorana na M23 kugira ngo Amerika ibone amabuye y'agaciro, cyangwa ubona iyi ari inzira yo gusenya ubusugire bwa Kongo iteka ryose? Igitekerezo rero aha hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below, utubwire uko bibona, kandi niba ukunda amakuru akomeye nk'aya ari imisesengura ryimbitse ndetse n'ubucukumbuzi buhambaye bw'ibinyamakuru bitandukanye tuba tugenda dusoma, kandi subscribe kugira ngo utaza gucirwa n'amakuru yacu ataha. Nk'ibisanzwe rero yari Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru. Iyo yari inkuru y'ubucuruzi n'intambara muri Kivu. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.